早起看世界来看，阿根廷人卖珠宝，普遍就是为着要买车，也是要开 party。也毋过今年这通货膨胀率煞买到300%，所有的物件拢起骨啊飞。有民众是为着生活基本的开销，高不离种甲厝内底黄金甲珠宝也全部摕出来卖钱。第一人来来去去阿根廷首都布宜诺斯艾利斯的街仔路，无人入来这间鞋仔店，毋过隔壁珠宝店出入的人是真济。不过伊毋是要来买珠宝的，是摕厝邻组团的珠宝来估价，看敢会当卖一个好的价销。珠宝估价师讲，较早民众来买珠宝，大部分是为着买车，厝邻要重新换过，或者是开 party 等等另外的开销。毋过即卖买珠宝是为着要纳基本的开销，亲像电费、水道、加厝钱等等。Nosotros acá las tasaciones son alrededor de 300 personas vienen por día. Nosotros somos 4 tasadores, trabajamos de 9 de la mañana hasta las 20 horas y alrededor de 300 personas llegan por día. 珠宝估价师讲，摕珠宝来估价人数是去年的3倍。有民众古不离种摕厝邻的选钞票来估价，伊讲这条钱要摕来纳厝税钱、甲健保费。就算阿根廷有要一半以上的人口是伫散车的状态，毋过从70年代开始，因只要有钱，就会摕来买黄金的物件来装它。El oro siempre es un valor de refugio, siempre va en alza. Obviamente que quizás no aumenta de un mes al otro, sino que siempre recomendamos que cuando compren dentro de un año lo vendan porque ahí van a tener realmente una diferencia. 因为考虑安全的问题，阿根廷的民众就算厝内有黄金的物件，嘛袂该挂伫分数顶。根据阿根廷国家统计局的数据，2023年规年的通货膨胀率是211.4%。2024年4月份已经到289%，强要到300%。所有的物价拢已经翻几啊倍以上。为着要减轻经济压力，阿根廷的民众就算感觉会心痛，嘛古不离种爱甲厝邻的黄金甲珠宝摕出来卖。公司新闻新乐培编译。